Ku mugoroba ku cyumweru tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026 mu burengerazuba bwa Afurika muri Mali mu majyaruguru y'iki gihugu mu bice by'ubutayu cyane umutwe w'inyeshyamba witwa Tuareg urwanya ubutegetsi bwa Mali ufatanyije n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Kiislamu GNIM ukorana bya hafi na Al-Qaeda bateze ambush ingabo za leta zari zivuye ku kigo cya gisirikare mu mujyi wa Gao mu burasirazuba bwa Mali zijyanye Musada mu mujyi wa Nefis na uri mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Mali ukaba umujyi warimo wigarurirwa n'abarwanyi b'imitwe y'inyeshyamba irwanisha intwaro. Aba basirikare ba leta ya Mali bari kumwe n'abasirikare b'Abarusiya babarizwa mu cyitwa Africa Corps yahoze yitwa Wagner Group irwana ku ruhande rwa leta. Mu gutega ambush aba basirikare aba barwanye b'iyi mitwe yombi irwanisha intwaro bagwe gitumo ku mva ya gisirikare barayitambika maze bayishumuriza icyitwa imvura y'amasasu ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Gusa iyi convoy ni yari yonyine kuko yari irinzwe n'indege ya kajugujugu y'urugamba ikoranye tumaniyeri tudasanzwe ku rugamba. Iyi ndege yagerageje kurasa kuri aba barwanyi gusa ntibyagira icyo bitanga kigaragara maze abo barwanyi bagufatira ikibunda rutura cyo mu bwoko bwa ZU-23-2 23 by 152 mm anti-aircraft twin-barreled autocannon. Ni ikibunda cy'iminwa ibiri cyakozwe n'Uburusiya mu myaka yo mu 1960 cyakorewe guhanura indege z'intambara kikaba ikibunda gifite ubushobozi bwo kurasa inshuro zirenga 2000 ku munota umwe gusa. Iyi ntwaro aba barwanyi bayiraramishije ikirere maze batunga iminwa y'iki kibunda ku ndege yari iri kwikarakasa mu kirere barasaho maze bakurura imbarutso imbunda icira umuriro w'amasasu kuri iyi ndege ya kajugujugu. Mu masegonda atarenze 5 gusa indege iri kuraswaho yahise ibura control itangira kwikaraga mu kirere igana hasi yisekura hasi ku butaka butosho ihita ishwanyuka inafatwa n'inkongi y'umuriro iraka iragurumana. Abari bayirimo bose ni hasigara n'uwo kubara inkuru. Ni ibisanzwe ku rugamba kuba habaho kurasana nk'uku hakagira ibishwanyaguzwa nk'uko iyi ndege yashwanyujwe, ariko igituma kuri iyi nshuro byari byihariye ni uko iyi ndege yashyizwe hasi n'umutwe w'inyeshyamba nawo wakoresheje imbunda ya kera cyane. Ni indege izwi cyane ku rugamba yo mu bwoko bwa Mil Mi-24 indege y'Umurusiya. Ubyumve neza ko iyi ndege ari nk'imwe Burundi buherutse kugaragaza ko bufite kandi yanakora akanya kariko kose mu gihe biri ngombwa kuko ni imwe mu ntwaro zijya zegerezwa umupaka mu gihe haba ari gututumba umwuka w'intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Harimo n'ababonye indege bagira amakoba kubwo kubisa nk'iyacurika ikibuga cy'imirwano mu gihe yaba iri mu gikorwa cya gisirikare. Yego koko ni sekibi ku rugamba ariko si Burundi gusa bugifite kuko n'u Rwanda rurayitunze kandi rufite nyinshi cyane zo muri ubu bwoko. Gusa buriya iyi ndege yagezaho kuba yahanurwa n'umutwe w'inyeshyamba ukayihanura unakoresheje intwari bimaze imyaka irenga 30 ikozwe biba bigaragaje ko yabaye indege isanzwe ku rugamba itagitinyitse nk'uko yakozwe iri. Mu gihe nabonaga izi ndege mu gisirikare cy'u Burundi nahise ntangira kwibaza niba u Rwanda rwaba rufite indege nk'izi z'urugamba zo mu bwoko bwa kajugujugu zishobora kujya mu mitsi n'izi ngizi za Mil Mi-24. Mu bucukumbuzi nakoze ngewe ubwanjye sibye kuba narasanze n'igisirikare cy'u Rwanda kizitunze nanabashije kuvumbura ko mu bubiko bw'igisirikare cy'u Rwanda harimo urukoko rwa kajugujugu rw'igitinyiro cyinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba rwitwa Mil Mi-35. Iyi ndege ifitwe n'igisirikare cy'u Rwanda yo ni bwoko ki? Ifite ubushobozi bungana gute ku rugamba? Ni iki yihariyeho kidasanzwe ku rugamba kidafitwe na Mil Mi-24? Muhaye ikaze mu ndege yo mu Rusiya yakorewe ku Rwanda by'inkundura ku rugamba ya Mi-35 uyu munsi iri mu rw'imisozi igihumbi. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala ubu mwaye pe ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si ariko ikiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Vibratis abahanga bemeye n'amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Manufactured Tablet ikiza burundu kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo kinanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko, uwamenye Vibratis atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha kubura ubushake abyumva mu migani agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo.
kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri Vibratis dufasha abadamu batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposita. Kemura icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Bidasubirwaho mu bubiko bw'ingabo z'u Rwanda, zimwe mu ntwaro nziza kurenza izindi zirimo kugeza ubu ni amakajugujugu y'urugamba ashobora kurwana byo kugaragurana hasi hejuru ku kibuga cy'imirwano. Ubyumve neza ko igisirikare cy'u Rwanda gitunze indege z'amakajugujugu y'intambara arenga 12 yo mu bwoko bwa Mili Mi-17 azwi cyane ku mazina ya Mi-8M. Ni amakajugujugu atwara abasirikare ku rugamba ndetse n'intwaro zabo, ariko nanone akagira intwaro ziba zikoranye nayo ku buryo ku rugamba bashobora kurasana n'umwanzi mu buryo bwuzuye. Ubyumve neza ko igisirikare cy'u Rwanda gitunze amakajugujugu y'igitinyiro mu mirwanire arenga 5 yo mu bwoko bwa Mili Mi-24, zikaba indege zakorewe guhangana ku rugamba, zikarasana n'umwanzi zimwegereye bishoboka, kandi zikagira intwaro nyinshi zirasa ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru ku buryo ku rugamba zirindwa mubi. Ariko nanone iz'ubushobozi bwazo bukaba buto cyane ugereranyije n'izitwa Mili Mi-35. Izi ziri mu gisirikare cy'u Rwanda ari enye zonyine, ndetse ziri ku rundi rwego kubera ko zinafitwe na bake cyane muri iyi si. Ni indege zitunzwe n'ibihugu bitarenze 30 kuri uyu mubumbe wose dutuye, kandi nabwo ku mugabane wa Afurika ziri mu bihugu 3 byonyine, ari byo Nigeria, Mali, Niger, u Rwanda, Togo na Guinea. Naho ku mugabane w'Uburayi zifitwe gusa n'Uburusiya, Belarus na Serbia. Muri Amerika zombi izi ndege zikoreshwa gusa n'igisirikare cya Brazil, Venezuela na Mexico. Izindi zikoreshwa mu bihugu byo muri Aziya no mu burasirazuba bwo hagati, kandi nabwo bikaba ibihugu bike cyane kuko birabarika ku ntoki z'ikiganza. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Mili Mi-35 ni indege za kajugujugu zakorewe urugamba cyangwa imirimo ya gisirikare gusa. Ni indege yakozwe n'uruganda kabuhariwe mu gukora za kajugujugu z'intambara rwitwa Mili Design Bureau. Rukaba uruganda rwamenyekanye mu isi yose nka Mili Moscow Helicopter Plant. Uruganda rwo mu Burusiya kwa Vladimir Putin rukaba uruganda rwabayeho rushinzwe na Mikhail Mili, wabayeho kuva mu 1909 kugeza mu 1970. Iyi ndege ya Mili Mi-35 ni Mili Mi-24 yivuguriye mu buryo bushya kandi bwihariye cyane
kongeyemo ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Ni indege yaremewe kurimbagura ibifaru by'umwanzi ku rugamba no gutwika byo gushwanyaguza bya burundu ibimodoka by'imitamenwa bikoreshwa ku mirongo y'imbere y'urugamba mu mirwano yo mu ntambara. Ni indege zakorewe guhangana n'umwanzi uri ku butaka zimwegereye bishoboka. Ikaba indege ibasha gutwara squad y'abasirikare cyangwa itsinda rito ry'abasirikare n'intwaro zabo, kandi ikoze mu buryo bukomeye ku rwego rw'uko ibasha kurokoka amasasu y'imbunda zidakanganye. Umushinga wo gukora izi ndege watekerejwe bwa mbere mu mwaka wa 1937 maze mu mwaka wakurikiye wa 1938 zitangira gukorwa mu buryo bwuzuye. Ubyumve neza ko indege ya mbere muri ubu bwoko yasojwe gukorwa mu kwa 9 kwa 1939, gusa ni yari indege yari ikozwe nk'iyahita ikoreshwa ako kanya mu bikorwa bya gisirikare, ahubwo ari indege yo kugeragerezaho ububasha n'ubushobozi bwayo kugira ngo bapime niba naho bayisondetse banareba utumaniyeri bakongeraho tw'urugamba kugira ngo iyi ndege ihinduke igikoko cy'urugamba mu buryo bwuzuye. Ibyo Abarusiya babisoje bamaze kubona koko ko iyi ndege ishoboka kandi yaba sekibi mu buryo bwuzuye. Uruganda Miller Design rwahise rutangira kuzikora ku bwinshi, maze mu mwaka wa 1972 iza mbere batangira kuzohereza mu gisirikare cy'Uburusiya ngo zitangire zikoreshwe mu bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa iki gihe izari zakozwe zari Mil Mi-24. Uburusiya bwatangiye umushinga wo kuvugurura indege zabo z'amakajugujugu zari zikanganye icyo gihe kurenza izindi za Mil Mi-24, maze batangira kuzongerera igitinyiro n'ubuhangange mu mirwanire, bazongerera ikoranabuhanga n'ibindi byinshi turagarukaho mu kanya gato kari imbere. Izi rero zisoje gukorwa nizo ziswe Mil Mi-35. Ubyumve neza ko kajugujugu za mbere zo muri ubu bwoko zakozwe mu 2000, gusa zakozwe ari nkeya ziguma mu gisirikare cy'Uburusiya, maze mu mwaka wa 2005 uru ruganda rwa Miller Design Bureau rutangira kuzikora ko bwinshi ariko mu buryo bwitondewe cyane, kuko izo bakoze icyo gihe zari zo mu bwoko bwa Mi-35M zari zikorewe gucuruzwa ku bihugu by'amahanga. Mi-35 ifite uburebure bwa metero 21 na santimetero 30 bwo kuva inyuma ku murizo wayo ugana imbere ku kizuru, ikagira uburebure bwa metero 17 na santimetero 50 ukuyeho imihoro n'umurizo. Bivuze ngo ifite ubunini bungana nk'uko wahuriza hamwe imodoka 5 ziringaniye, imwe iparitse inyuma y'indi. Ikagira uburebure bwa metero 6 na santimetero 50 bwo kuva hasi ku butaka ugera hejuru ku mihoro, bukaba uburebure bungana nk'ubw'inyubako igeretse rimwe. Ni indege ifite imihoro yikaraga ku murambaro wa metero 17 na santimetero 30, ikagira amababa n'igituza bya metero 6 na santimetero 50. Yo yonyine igapima toni 8 n'ibiro 500, ikabasha kuva ku butaka ipima toni 11 n'ibiro 500. Bivuze ngo ifite ubushobozi bwo kwikorera intwaro n'amasasu bipima ibiro birenga 3000. Mil Mi-35 ni indege y'urugamba ifite ishusho yihariye cyane ugereranyije n'andi makajugujugu y'intambara arwana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni ikidege kigaragara nkaho gikomeye mu beto, kikagaragara nk'intare ishonje, kikagira isura ikanganye cyane ku buryo gisa neza nk'urufaru rw'urugamba ruguruka. Bitandukanye n'izindi ndege bikora bimwe, Mi-35 ni indege nini, ngari, inabyibushye ndetse igaragara nk'intwaro nziza itinyitse ku kibuga cy'imirwano. Ni indege isukwayo by'umwihariko uyirebeye imbere kuko ifite ikizuru gikoze mu buryo bushamaje cyane, ariko nanone bujya gusa nk'uburi mu ishusho y'umutwe w'ifi y'inkazi cyane mu nyanja yitwa Shark. Munsi y'ikizuru witegereje neza uhabona imbunda turagarukaho mu kanya kari imbere. Ikaba imbunda yaremewe kurasa byihuse umwanzi mu gihe ari imbere y'ikajugujugu ku rugamba, ndetse ni ikibunda kibasha kurasa kizenguruka ku buryo cyarasa muri buri ruhande rwose rw'iyi ndege, kuko ni imbunda y'ubwayo ifite ubushobozi bwo guhindukira mwimbere muri cockpit. Kimwe nk'izindi ndege zigezweho z'amakajugujugu arwana ku mirongo y'imbere y'urugamba, nayikoze ku buryo pilote wayo yicara imbere wenyine, maze ushinzwe gukoresha intwaro zose z'iyi ndege akicara inyuma ye kugira ngo imbere h'iyi ndege hakomeze kuba hato bishoboka. Ni indege ikoranye ibyitwa bubble canopy, ibirahure by'imitamenwa biba ari bigari cyane bikunze gushyirwa ku ndege zigezweho zindwanya karahabutaka ku rugamba z'ama fighter jet. Ni ibirahure byemerera pilote kureba ahamukikije hose mu buryo bumworoheye cyane, akabasha kureba hasi ku butaka, akaba yavumbura hari umwanzi bitamugoye cyangwa ngo atinde kumubona, maze agahita amucucumaho imvura y'ibiturika, ibisimba bigataruka. Ubyumve neza ko ibi birahure biba bikoze ku buryo bidatoborwa n'amasasu cyangwa ngo bikangwe n'ibiturika byoroheje. Ni bullet resistant glass. Mi-35 ifite umwanya uhagije wo kugendamo abasirikare 8 n'ibikoresho byabo byose by'urugamba. Ikagira amababa mu mbavu zayo ariko magufi, akaba amababa agendaho za rocket,
za misile ndetse n'amavuta y'inyongera yakoreshwa mu gihe indege yagira icyaka iri mu gikorwa bidasabye kwisubira ku birindiro. Ni indege ifite umurizo muremure ariko muto mu mubyimba, ndetse inyuma ifite uduhorohoro duto tugenda twikaraga ku murizo, ikagira amapine 3 aguma agaragara hanze igihe cyose, mu gihe zazibanjirije zo iyo zavaga ku butaka amapine zahitaga ziyabikamwo imbere mu ndege habugenewe nk'uko bigenda ku zindi ndege nini z'ubucuruzi. Ni indege ikomeye inafite amapine nayo akomeye bihagije ku buryo ibasha guparika ahantu hangiritse, ahari ibyatsi, mu bigunda, mu mucanga, mu mabuye cyangwa mu mihanda ya runway yangiritse. Ni indege iguruka ku muvuduko wa kilometero 310 mu isaha, bivuze ngo yaturuka mu mujyi wa Kigali ikagera Rubavu mu minota 30 gusa. Ariko iyi ndege iri kugurukira hafi y'ubutaka igenda ku muvuduko wa kilometero 270 mu isaha. Ni indege ikoresha moteri ebyiri zo mu bwoko bwa turboshaft zitwa Klimov Vickers 2500. Izi ni moteri zitanga horsepower y'ibihumbi 2200, bisobanuye ko moteri zombi z'iyi ndege zitanga ingufu za horsepower y'ibihumbi 4400. Ibi binavuze ko mu gihe indege biri mu kirere moteri imwe ikagira ikibazo n'ubundi yakomeza kuguruka ikoresheje indi moteri. Mi-35 ikoranye ikoranabuhanga ry'imenyekanisha ahantu rya GPS Global Positioning System, ifasha mu kugaragaza ahantu nyakuri iyo ndege ibiri n'ahantu nyakuri hari igipimo n'intera iri hagati y'ahari iyo ndege n'ahari igipimo igomba guhangana nacyo. Ubyumve neza ko iyi ndege ikoranye na night vision yifasha kubona mu masaha y'umwijima ahatari urumuri, ndetse iryo koranabuhanga riba rikora ryunganirana n'ibyumviro koranabuhanga byitwa infrared sensors cyangwa se heat sensors. Izi ni sensor kabuhariwe mu guhunahuna ari ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu, ahari imodoka cyangwa ikindi kintu kigira ubushyuhe bwihariye muri cyo kikaba cyagaragara ko kiri hafi y'iyi ndege niyo cyaba kitsimbye bishoboka. Ni indege y'ubwayo ikoranye radar yo mu bwoko bwa weather radar, ifite ubushobozi bwo kumenya mbere ko ikirere iyo ndege iri kugurukiramo cyenda kugwamo imvura cyangwa se cyenda gukubitamo imvura, ndetse iyo radar ikamenya mbere ko mu cyerekezo iyo ndege iri kuganamo hari imisozi miremire cyangwa ikindi kintu kidasanzwe. Munsi y'ikizuru cy'iyi ndege ya kajugujugu ya Mi-35 haba hari ikibunda rutura cyo mu bwoko bwa 23mm twin barrel automatic cannon. Ni ikibunda kiba gifite iminwa ibiri gikoresha cyarasa inshuro zirenga 2000 mu munota umwe gusa, kandi ayo masasu agashwanyaguza igipimo kiri mu ntera ya metero 2500. Ni imbunda irekura amasasu aremereye ku rwego rw'uko abasha guturitsa byo kwangiza ibimodoka bya gisirikare bikoreshwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni amasasu aba yashyira hasi igikuta cyose cy'inzu kikisenura hasi cyangwa se kikaba kayunguruzo mu buryo bwuzuye, ndetse abasha kurimbura bya burundu aho umwanzi yitsimbye ku rugamba. Iyi kajugujugu munsi y'amababa yayo atari maremare haba hari pods enye zikoreshwa mu gihe indege ibirekura ibisasu bya za rokete. Ubyumve neza ko buri pod imwe gusa ishyirwaho ibisasu bya za rokete birenga 20, bisobanuye ko ku rugamba iyo Mi-35 yipampye byuzuye iba yikoreye za rokete 80 iba yakoresha irasa ku butaka ari amatwari y'umwanzi, aho umwanzi yitsimbye cyangwa hari ibikoresho bye ku rugamba. Ibaze ko iyi kajugujugu inabasha kuba yarasa rokete zo mu bwoko bwa 122mm rocket, zimwe ziba ari nini kurenza izindi ndetse ziguruka intera ndende zerekeza ku gipimo, zikanagishwanyaguza zikoresheje iturika riremereye cyane kuko zo zirindwa mubi cyane ku rugamba. Iyi ndege igendana ku mababa yayo za misile zigenzurirwa mu kirere zaremewe gushwanyaguza ibifaru n'ibimodoka by'imitamenwa ku rugamba, ni anti-tank guided missiles. Iyi ndege iba ifite izo mu bwoko bwa 9M114 Shatam ndetse n'izitwa 9M120 Attacker. Zo zirindwa mubi cyane ku rugamba kuko zibasha kugenda intera ndende mu kirere kandi zikagira guhusha biri munsi yo kudashoboka, ndetse zikanagira iturika rihambaye cyane ku buryo ryangiza haremewe kutangizwa n'ibiturika cyangwa ibisasu bisanzwe. Iyi ni indege yakorewe guhangana n'ibiri munsi yayo byose ku butaka, ariko si ibyo gusa ibasha gukora kuko yo ubwayo ikoze ku buryo ishobora kurwana yitabara nko mu gihe yaba yatatswe n'indi ndege zose ziri mu kirere. Ubyumve neza ko iyi kajugujugu bifite misile z'ubwirinzi zo mu bwoko bwa 9K38 Eagle missiles zisanzwe zikoreshwa mu ntwaro z'ubwirinzi bw'ikirere no zikoresherezwa mu biganza by'umusirikare, zibarizwa mu muryango w'izitwa Manipotable Air Defense System. Iyi ndege iba ifite ibiturika byo mu bwoko bwa bomb byakoreshwa mu gihe ishaka kurimbura bya burundu inyubako, ikiraro, ahari inkambi za gisirikare cyangwa ububiko bw'intwaro. Mi-35 inagira icyitwa gunport, bisobanuye ko ishobora kongerwamo izindi ntwaro zirenze kuri izi ngizi nakubwiye bitewe n'urugamba iri kurwana. Ariko ikibazo ni izi ndege zibasha kwirwanaho gute mu bihe zisanze ziri mu kirere kirinzwe n'intwaro kabuhariwe mu kurinda ikirere?
rugamba iyi ndege kimwe mu byo yirinda cyane ni ukugurukira ku butumburuke bwo hejuru kure cyane y'ubutaka, kuko yeguye umutwe mu kirere kugihanura ntibyasaba gukora iyo bwabaga hakoresheje intwaro zirinda ikirere. Iyi ni nayo mpamvu iyi ndege akenshi ku rugamba igurukira inyuma y'imisozi miremire imeze nk'iri kugenda yihishe. Ni indege ikunda kugendera hafi cyane n'ahari amashyamba, kuko buri iyo umwanzi ari mu mashyamba cyangwa mu bice by'amashyamba nta byinshi abona biri mu kirere hejuru ye kereka gusa hafi ye bishoboka. Ni indege ikunda kugurukira mu ibaya n'ahandi nk'aho bituma idahunga ubutaka cyane. Ubyumve neza ko no kuba yagaba igitero iyi ndege ikora ibishoboka byose ikagaragara gusa ari uko yatangiye kurasa, kandi nabwo igahita ivamo bigishyushye. Ni indege ikoranye za flare zo kuzizisha za misile z'imigi zayiraswaho iri mu kirere zikaba zayoba ntizibashe kugisekuraho. Mi-35 inagira systeme y'umuburo ibwira pilote hakiri kare ko hari radari ku butaka iri guhiga mu kirere iyo ndege, igatanga umuburo hakiri kare ko hari misile irashwe iturutse ku butaka yerekeje kuri iyo ndege. Pilote akaba yabimenya mbere y'uko iyo misile ihagera. Ni indege ifite byinshi biyigira igikoko ku rugamba, ariko nanone ntiyabura ifite intege nke nk'ibindi byose biri muri iyi si. Iyi ndege yubakanye igitinyiro, ariko kiba ari ikidege kinini ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero bituma ku rugamba buri wese ayibona ikiri kure, akitegura guhangana nayo hakiri kare. Ni nayo mpamvu ahanini iyi ndege iri kurwana ikoresha bwa buryo nakubwiye mu kanya bwo kugurukira hafi cyane y'ubutaka, isa nk'iri kugenda yihisha, kuko igeze hejuru mu kirere yaba imeze nk'imbwa iri mu murima w'ubunyobwa mu buryo bwuzuye. Kuri radari byakoroha guhita bayihanura. Wibuke gusiga igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye inkuru ya none unyuze muri comment. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranya mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.